Igama lami ngoJakhwele Ndlovu, ngiyi-candidate nominee ku-selection yenzekala ephathini evela kiyo i-CCC. Njengomama osamncane, kuthiwa omama abatsha labomama abadala, njengomama osamutsha, ngilezikhangelelo ezithile ukuthi lami ngikwanise ukuphatheka kulolu khetho. Olokuqala kwakhona ngikhangelele yona udaba lwama-nomination fees. Udaba lwama-nomination fees lulusungulo oluhlabayo, kumbe singakuthi ngameva ekuphathekeni kwabomama kwezokumbusazwe, ngoba ngiphathisipheta njani konye, ngingena njani ekhethweni ngingelazo imali. Ungakhangela emveni lapho esivela khona, obaba yibo abanikazi bomnotho, obaba nguye umnikazi wenkomo, ubaba nguye umnikazi wendlu. Ngizayithatha ngaphi imali yokuthi ngiyebhalisa vele ngingelaso isibambiso? Okwesibili, bese ngikhangela ukuthi kathi yena umama ongekho mbofisayo, ongekho phakathi kwamaphathi, ofisayo ukuyazimela, uzayiphiwa ngubani leyo mali? Yindlela yokusikhipha thina njengabomama sifuna ukuphatheka kwezombusazwe. Okunye esekukhangeleleyo sisiya phambili, njengomama ulesifiso sokuthi impilo yami phakathi kombusazwe iqhubekele phambili, ngezokuthi asehliseni udlame phakathi kombusazwe, asehliseni okuthiwa ngesikhiwa yi-political violence, ngoba kuyabisela omama emuva. Ngizahamba ngiyechayo, ngubani ozanithoba? Ezibhedlela esikizo akulamithi, ngizakwenza njani? Yiyo imbuzo ebuzwa ngabomama. Ubusukhangela lakhona okwesikukhangeleyo esithi i-current trend in our politics, ukuthi abakhokheli bethu bayabotshwa, bebotshelwa izinto esiziphiwa yi-constitution as our rights. Ubusuzibuza ukuthi mina njengomama olabantwana bayesikolo bazasala begcinwa ngubani? Ngingabotshwa, bazasala benakekelwa ngubani? Yiyo imbuzo engifisa ukuthi abe iyaphendulwa nguhulumende, ukuthi basincedisa njani thina ukuthi singene kwezombusazwe nxa indlela yakhona inje.